siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzofunda tholi masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma uzosifundisa ama business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma uzofunda tholi masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma uzosifundisa ama business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma uzofunda tholi masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzosifundisa ama business plan siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzofunda tholi masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma uzosifundisa ama business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma. Molweni sanibonani Dumelang, silana namhlanje kwaTata uNdise. Othethayo apha ngumakhulu kaNandipha, uMatilda Ndise. Ngihlala apha kule ndlu noNandipha Dlamini notatomkhulu wakhe. uNandipha ngumntanam, utata wakhe nguVuyo lithumbu lam. Sinomsebenzi omkhulu namhlanje la eDideri sihloniphisa abantu bakwaMdluli. Ifamily yonke kwaMdluli izohlonitshiswa namhlanje. Asigqiba apho samkela umkhwenyana wethu unyana wakatata uMdluli ozozeka osezeke uNandipha wethu uDlamini, isizukulwana sethu uDlamini. Ngoku ke abantwana basekhaya siyanamkela nonke nize nizokonwaba nathi zihlwele eziphuma kude. Siyabulela ke ngoku ukuxhaswa nini, sibulela nobukhona benu. Siyathemba sizosebenza kakuhle nefamily yakwaMdluli nezelamane nezihlobo zabo kunye nathi nefamily yethu. Ke bazihlobo zam ndithi ze nihlale apha ekhaya nonwabe Camagu. Molweni, igama lami ndinguNandipha, ndizalelwa kwaNdise. Khuliswe ngumakhulu notatomkhulu apha eDideri eBlotini. Growing up, I grew up an extroverted child. I was such an extrovert from primary, actually from daycare center. I've been an extroverted little human being. So then ke ndangena isikolo eDideri Primary where I completed my grade R till grade 7. And then went to Merton High for a year. Then after that, I Vereeniging Phoenix till matric. After that, I then went to Potchefstroom College of Agriculture, whereby I did my diploma in mixed farming in agriculture. Then after that, again, ndafuna ukuthi ndifumane umsebenzi as a teacher at Dideri Primary School. Then I kept on applying, looking for better options. Then I went to Mpumalanga province, finally. Okay, yeah, Mpumalanga has just been a whole journey for me. It's been like a life-changing chapter in my life. When I got to Mpumalanga,
it was as if andazi ukuthi bendithembe ntoni. Suke apha ekhaya ndingenamali, ndingazi ukuthi ndiyolala phi. Ndaba brave, ndahamba ndaya eMpumalanga. Xa ndifika eMpumalanga, okay, xa ndifika eteksini eya eMpumalanga, ndadibana na this other lady. Ndathetha nalo sisi, sathetha kamandi. Lo sisi akandazi, andimazi. Uthixo wandipha lo sisi. Ndafika eNelspruit, wathi kum lo sisi, hayi man sisi, lapho uyoyenza i-interview khona, the director leso skolo is my pastor. So can I please take care of you? Can I provide you with accommodation? Kenyani uthixo wayenza. Ndafumana accommodation kulo sisi. My interview was Monday, so I left Saturday. So vele bengazi ndolala phi, ndalala kulo sisi. Hayi ndahlala nalo sisi, lo sisi wandiphatha kahle. Monday ndahamba ndaya interviewing. How Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kwathiwa kumsesi ufumene interview, ufumene umsebenzi. Yo ndavuya. Sendibuyile kaloku sendiseGauteng. Ndavuya ufumene umsebenzi, ndihamba ndihlala eMpumalanga. Andazi ndohlala phi. Ndahamba ndayibuyela eMpumalanga. Xa ndifika eMpumalanga ndabuyela kulo sisi. Lo sisi wathi kumsisi ndinengxaki. Ubhuti wam usele ipoison. So I cannot offer you indawo yokulala. My family is coming. So then ndafuneke ndihambe ndiyazi indawo. Ndifuna indawo yokuhlala. Manje ndiyathokela nje emsebenzini. Ndahamba ndaya ecomplex. Mandifika ecomplex andifumana indawo yokuhlala. It's 4 p.m. in the afternoon. I have to go back to Joburg if I don't get a place to stay. Ndabona omnye utata. Lo tata udrive enye imoto ibhalwe JMV. Ndathe lo tata. JVM wathi kum sondela lami. Ndathi hayi yo lo tata lo uzondenza ntoni lo. Tata abadala. Kanti lo tata uphakathi kwebank. He was at FNB. Ndamxela ndathi tata ndinile indawo yokuhlala. Wathi kum uphethe imali? Ndithe andinamali tata. I need indawo yokuhlala, ndizakubhatala month end. And then lo tata lona wandithatha wandisa kwakhe. Sendithatha I called tata zala wam, Prof JV Mdluli. Wandithatha wandisa kwakhe. Wandipha indawo yokuhlala. A beautiful apartment. I've never pictured myself ukuthi ndikahlala apartment. As by God's grace. Ndahlala without paying anything. Ndahlala. Ndingenambiza, ndingazi ndizotya ntoni. I just had a luggage. I just had my bag. Bandipha izimbiza. Bandipha izinto zokutya. Bandipha izingubo. Bandipha ibhedi. They gave me everything. Welcome. Yo, uthixo ndamoyika. Ndahlala. Yo, Monday funeke ndihambe ndiye emsebenzini ngoku. Zohamba ntoni? Apha kusedrophini. Akho transport, akho taxi. Ndizohamba ngantoni? Kwathiwa no kune-shuttle. That's how I met my husband. Husband yami, he drives i-shuttle zakokwabo. Ndadibana naye apho. It was love at first sight. I remember this guy every day. He used to open the door for me. Every day. Ndizibona ndithi bantu lo bhuti akandazi andimazi. Ubhizi ngasemva kwam. Undifuna ntoni lo bhuti. I'm focusing on my life and previous experiences, I never thought I'd find true love at its purest form. Yo, lo bhuti wandithanda. First date, I remember wathi kum namhlanje siyaphuma. Ngithi hey mina angiphumi namhlanje, angiphumi ngibusy. Akho nto endiyenza. I'm just giving him an excuse. Hey, ndibusy angiphumi. Wathi no namhlanje ndakuthatha ndikuyisa on a pizza date. Ndithi pizza. Yo, lo bhuti uzondithe Debonairs really now? Apho Debonairs ndithi hey lo bhuti lo. Lo bhuti wandithatha ndisa kwenye ndawo. Such a beautiful place. Castor Bridge, called Castor Bridge in White River. Safika apho. You order your own custom pizza. He bought me a bottle of champagne. I was like, what? This guy, he means business. This one. Then
I think what's most important is that before him and I fell in love, we became best friends before we fell in love. Sloksibana and respect her, makantata endlini yami andibuyisa angathathi advantage. He has never slept in my apartment, not even once. He has respected my space. Satandana. Till a point whereby he told me, hey, ndifuna ukukutshata. I'm like, yeah, ndifuna ukunditshata. Ithi yona ngumfana adlala ngami. Ndifuna ukungishada, futhi umshado, yazi umshado. It's mina, songishada mina. Yo, ngenyani. It was around August. His family, they paid a first visit up ekhaya. They didn't even tell me how. Abantu sebandifonela sebalapha bathi sisicela ama direction aya kokwe ndithuke ndithi yo chikwam. Ndizoyenza njani? They came, was introduced. So I think one thing that I was scared of was how are my grandparents going to react, because they've raised me, and it was just a shock to them. But can't we ekhaya bandifonela nabo, they were so happy. But bakubona ifamily enobuntu kangaka. Yo, they blessed this relationship. Bangakabona umkhwenyana. Just they blessed the relationship, babona nje ifamily kamkhwenyana. Ngenyani, after family arrangements, on the 26th of October, that's when he came to pay lobola. He paid lobola and ubhatale cash zonke uzikhuphe ziphelele. And finally, Z7 namhlanje ekhaya apha eDidieri sizobangcwabisa abantu bakwaMdluli, sizobahloniphisa. So I would just like to say ukuthi ndiyabulela kakhulu kuzi in-laws zam. The support that they have shown me, it's beyond explanation, it's beyond measure. Uthixo uniphe abantu, uniphe ifamily enthandayo. Ndiyabulela kakhulu kubo. And also I'd love to thank my husband. And today is his birthday also. So also I'd like to say happy birthday to my man. Uzofunda thole masters. Siyavuma isiwelele siyavuma. Uzosifundisa ama business plan. Siyavuma. Uzosithatha sinika umsebenzi. Siyavuma. Uzofunda thole masters. Siyavuma isiwelele siyavuma. Okay, ngithanda ukunibingelela lokukhuluma ngilihle Mdluli Sibongo. Today is my celebration. Nginibithelelana ukuthi into ngishutha nginemsebenzi. I'm getting married. Ngithanda ukubonga kakhulu for support wonke umuntu lotile ongisupportayo. Ngithanda ukubonga nokuthi sidrive kahle sifike kahle. Ngikulokuningi lokubongayo. And secondly, ngitshele ukuthi today is my birthday. To celebrate my birthday yami and my wedding. Ngithanda ukubonga. Danko. Uzofunda thole masters. Siyavuma isiwelele siyavuma. Uzosifundisa ama business plan. Siyavuma. Uzosithatha sinika umsebenzi. Siyavuma. Uzofunda thole masters. Vumela pesulu sesiyavuma. Vumela pesulu. 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 Vumela pesulu sesiyavuma.
sesiyavuma vumela phezulu vumela phezulu 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 vumela phezulu sesiyavuma vumela phezulu vumela phezulu sesiyavuma ake sikhulume makhelwane sasikhulume makhelwane sasikhulume makhelwane sasikhulume makhelwane sasikhulume makhelwane sasikhulume Molweni
Siyanamkela thina maqhineba amahle. Sithi ningene. Thina omaqhineba ogugugu oduka namahlathi ohaha onontsha. Sithi Nkosi kubele ngenani. Sinamkela. Praise the Lord. Malume ngenani ngegama lenkosi. Sisithemba lethu linguwe wena wedwa. Asinawo lenye lithemba ngaphandle kwakho. Uthite wena ubusiswe umuntu lethemba lakhe linguNkulunkulu. Sisho njalo Nkosi nakule mini. Sisithemba lethu linguwe.
babe longcwele siyahlela thine kodwa wena uyaphumelelisa lokho lesikuhlelile nanyalo sesiphinza njengaNkulunkulu wethu usiphumelelise siyadibeka sethi ndlale ensenzeni esandla sakho lesinemandla egameni lelihle lenkosi nemsinisi wethu uJesu Kristu siyanikela ngokholwa kuwe manje naphakathe amen. Siyaphinde futhi siyanamkela bakaMdluli samkele nabantu abazile bazobungaza nekhaya likaMdluli nelikandise njengoba beshadisa siyanamkela futhi sithi khululekani vezani ubuzwe benu indlela le enishadisa ngayo nivele nibe free ukuthi thina senza nje masishadisa sicula nje masishadisa uyabona ukukhululeka lokho zizweleni nisekhaya ibani sekhaya ngoba kulana kusekhaya ne ya ngoba kuhlanganisiwe igazi selichithekile kwachitheka igazi lemvana kuqala ngoku ke lena sesibonisa nje ukuthi amakhaya amabini ayahlangana manje abayinto enye uyabona masikhuluma ngoba kwaMdluli abakwandise bathi he bayenzani masikhuluma abakandisa nabo abakaMdluli bathi bayenzani ngabakhozi bethu labo ya ngeke nikhulume njalo abakhozi bethu sishadile lapho sinomakoti lapho sinomkhonyana lapho siyakulela sizobiza uMargaret lena lozo sichazela ukuthi sihlangene ngani the purpose of gathering. Sanibonani bakwethu. Nizongixolela abantu bakithi ngoba angiyena umZulu. Umsuthu. Kodwa ngizozama ukuthi ngikhulume isiZulu. Nginihloniphe ngoba nivela le eMpumalanga. La kukhulunywa khona isiZulu. Ngizozama. O isiSwati. Kodwa mangenza iphutha nizongixolela. Ya ngizozama nje. Mina ngugogo kamakoti wenu. Ubaba wami noma wa gogo wakhe lo mzalayo la ekhaya. Abantwana bomuntu. That's why singabogogo kuye. Okay. Ngijabulile kakhulu. Mangibheka ngapha. Ngiyabona ukuthi umntana wethu ushadwe abantu abanothando. Banothando ngoba awubheka ukuthi kuze abantu abangaki. Kaningi masiphumela ngaphandle semishadweni. Siye sihambe ngemoto mhlambe namakhumbi amabili kuphela. Kodwa namhlanje labe ngibabonayo ngizwa ngihawuka. Ngiyajabula ngiyabona ukuthi umntana wethu uzophila kahle ngoba ifamily yakhe le. Ifamily yakhe le. Ubaba uthi ngizontshela ukuthi sihlangene ngani. Umkhwenyana wethu azange asisokolise. Ithe masithi sifuna inkomo ezithize. Wasikhipha zonke. Sabona ngempela ukuthi hayi uthanda ingane yethu. Uyayithanda. Ithe sihlezi thina sicabanga ukuthi no ukhiphile uqedile mhlambe next year sizoza enye indaba emnandi. Wathi hayi next year khona manje. Wathi khona manje. Yingakho ke sihlangene la. Sihlangene la ngoba samkela umkhwenyana wethu. Samamkela. Ukusukela namhlanje umkhwenyana wethu nengane yethu sekuzoba into eyi1. Into eyi1. Lento siyenzayo namhlanje
mabeyibiza abafundile bathi i-traditional wedding angithi i-traditional wedding iyafana any wedding ne-white wedding ne-wedding yakamuhle ziyafana into eyi-one so kusho ukuthi baphelele namhlanje bashadile umsebenzi osele sizowenza emuva yonke into yenziwa uNkulunkulu le ntombazanyane ithe maya eMpumalanga sacabanga ukuthi no uyosebenza nje sizoloke simbona mayisivakashela eza kuma holiday simangele masekuza abantu bethi hayi bayashada sathi hayi mayethanda bezweni kulungile akunandaba kulungile ingane ethu fanele ijabule ngoba seyihlala khona le seyihlala ngapha njengoba sinje sonke singama witness angithi singaba witness omshado wabo wanamhlanje njengama witness lengane ngelinye ilanga emva kweminyaka mhlambe izawuthi mawumbona uthi konje lo mama washadiswa yini lo mama washadiswa yini manje ngiyanicela ukuthi njengoba ezohamba ezohlala nani nisibhekele yena nisibhekele ingane yethu mayenza iphutha ningasabi ukumbiza nimtshela ukuthi wenza iphutha ukuthi abekho la bengizokhuluma nabo ukuthi fanele bahloniphe mabetshelwa iphutha labo balithathe ngoba iphutha nephutha likhulisa umuntu angithi once utshelwa ukuthi lana awenzanga kahle uya improve kulento ewuyitshelwayo angithi so sicela ukuthi nibabheke nibakhulise ngoba kuseyingane nizombona amsho abaningi abamazi uMafundi intombazanyana encane esafuna ukukhuliswa ene esafuna ukuthi isupportwe empilweni yabo ngakho lokho ngijabulile kakhulu noma wakhe nogogo wakhe uye wathi ha ingane yami iyathanda awubheka ukuthi kuze abantu abangaki sijajuliswe yileyo nto ene sesiyifamily manje ngoba makungavela anything eMpumalanga fanele sihamba ngithi ene nani makuvela anything ngapha ngakithi fanele nize nani abakhonayo ukuya nabakhonayo kuza bazoza ngoba sesiyinto eyi-1 manje ngijabulile ngalokho bona ngizokhuluma nabo separately ngoba zikhona izinto eziningi engifuna ukuthi ngikhulume nazo ngalokho ke ngiyabona nizwile ukuthi ngithe sihlanganeleni la namhlanje ngiyabonga Siyabonga Gogmeki ngamazwi amnandi ukuthi labantwana siyabashadisa namhlanje naye ngabe bantu abadala molweni nomama ndiyahlonipha hlonipha bonke abantu hlonipha bonke isithole esiphakathi kweli khaya amen namhlanje sinomsebenzi omhle omkhulu apho sinikezela yentonazana ethe yathandwa kumzi waseMpumalanga beza ke abantu baseMpumalanga
Bazosiintroduce futhi kabini bezosixelela ukuthi umntana wethu ukwelo cala lakubo. Sinikela ngoNandipha osisizukulwana sethu apha eMaqhinebeni, intombi eyambelekayo, intombi yakwaDlamini. Aye kumzi wakwa ayosakhela ubuhlobo obuhle. uThixo amncede ayowanda, ayojonga izidalwa zelakhaya, ayojonga abantu abadala, ayenza kakuhle, angayosidanisa. Yayi ukhuliswe ngesandla esiqotho esinotata omkhulu phakathi notata wakhe kunye nam nefamily yami yonke. Ndibulela uThixo njengoba ndisitsho nje ndithi enkosi. Anamazwi amaninzi, phethwe nje kuluvuyo namhlanje lokuthi uNandipha nanku ndiyazi apha yakhona soza ndidanisa. Tata uMdluli nefamily yonke yakowenu nanku umntana, ndiyabulela. Camakho. Sizonikeza wakwaMdluli. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu lasigcinile kuze kwafika lesikhathi. Ngumake Duma lo nibingelelako. Amen. Ngitekutothula umndeni wakaMdluli. Bomatala Ngosi. Amen. Kusho ukuthi Nandipha so uyotala ini? Inkosi. Amen. Ngitangicolela, ngihlala ngisesoniveni. Vele ngothi amen. 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 Ngicela kubingelela kuwo onke ma dignitaries ethu lala. Uma ngidababala ngesandla ngitawenda liphutha. All protocol observed. Amen. Kokuqala ke bazalwane bami ngitawu introduce lana sine family yakaMdluli. Letile lana siteni ngaNandipha njengoba basasho. Bonke nje niyababona ngithi anginobasukumisa Nkosi yami. Ngicela kungabasukumisi. Ngiyacela. Bondisi. Ngicela kungabasukumisi. Niyavuma? Ngicela kungabasukumisi. Kule family yakaMdluli kukhona bogogo, Tala wamakoti. Kukhona bomake Tala, kukhona bo auntie, kukhona ngisho nabo skoni wakhe. Amen. Bafikile la. Singabangahambi yodwa ke ifamily yakaMdluli. Sihamba futhi nebukhosi. Phela laba bakaMdluli basebukhosini. Sihamba futhi nani? Nebukhosi. Sinebukhosi bakaKhumalo. La ngibiya nabo le uma ngithi bukhosi bakaKhumalo ngilinzele ukuthi nithi kancane phela. Amen. Nginebukhosi bakaChief Dantshi. Sibuye sambe nebukhosi bakaChief Msogwaba. Sibuye sihambe nalabakhulu lebabiya kagogo lebathumele ngumswati kuthi bete batosilinzele. Amen. Bonke laba site nje ukuthi njengoba ngibasho ukuthi bete la kutolanza makoti mayesesi ubusisekile esifazaneni. Bese ngikhumbula incwadi yaLuka nayifika ingelosi ethi wena wesifazane lobusisekile. Namhla sisho njalo kuwe sesi. Sithi ubusisekile. KunguDisemba futhi. Ngayo lenyanga leyafika ngayo naseBhayibhelini. Haleluya. Ngiyabonga. Sesibongile makaduma. Ngamazwi amnandi. Sibonge nomama walana. Ngamazwi ukuzazisa as family ngoba is family funeka izazane. Siza kwi-item yomhlambiso. Umhlambiso.
isimemo invitation ngene enhlizweni yami uhlale khona ulihle utsho kanjalo uthi ngena enhlizweni yakhe uhlale khona ngoba uyivulile and uyivulele wena kuphela nguwe ozohlala kweso sihlalo senhliziyo yakhe manje ke ngizobiza umalume Professor JV Ndlovu. Professor JV namhlanje siyamombesa umkhwenyana wethu kasimombesa ke umkhwenyana wethu asithi kuye siyamphendula simenza ukuphosa kakuhle sithi kuye xa uze emaXhoseni fana nathi ungashoti ngento yokukhosa amen izinto zakho sisimandipha amen that's okay hallelujah hallelujah
Asisibizela azawuthatha indawo yabo sizawungena kwabasemzini ke ngoku Ubaba Mdluli wamkelekile. This is a symbol of welcome. Babu Isaac Mdluli, Ubabe Isaac Mdluli, Babu Isaac Mdluli. Bongani Mdluli. Siyabonga Mdluli. Manje kulandela umamncane Priscilla Mdluli. Suka pa say Mpumalanga. Umamncane Danisile Vuyo olandela.
akulandela ngo-Aunty Sesi Nduli. Sesi Nduli. Ngiyabonga. Uza kulandela u-Aunty uDadobawo noMthandazo Nduli. Olandelayo ngusisi Thandazo Mnisi. Sisi Thandazo. Beautiful girl, Mokolokwani. Awusasemhle. Check the eyelashes. Olandelayo ngumame uThabo Mahlalele. Ugogo sesimlimi Chibi nguye olandelayo. Olandelayo ngubheki Nduli. Nkosinathi.
olandelayo ngusesi Sakile. Olandelayo ngokubuyana. Olandelayo ngusakile Mdluli. Isikhathi anti sesidabulo sesikhathi manje. Shady Bonga, uwe. Oh. Olandelayo Madudu Sakile. Madudu Sakile. Julie. Madudu Sakile. Isikhathi siyo isikhathi. Make nomsa. Hiyo. Make Duma Kongi. Make Tando Shongwe Sibongile. Make Tando Make Tando Ukamo Anti Mashiho Siyabonga isikhathi manje Thandeka Mdluli uGok Solani Mthembu uGok Ngwenyama alandele naye uGok Ngwenyama Sesi Siphelele Mdluli Siphelile Thabo Mdluli Umamsi naye alandele Mamsi Ngwenyama isikhathi siyabonga
bantu bakuthi lo onibulelisayo nombuyisele intombi yakwaPlaatje kusisizukulu sikasisi wami esi uNandipha. Siyanibulela abantu basemzini, siyabulela kakhulu ngokuba kwenu ukuthi nizozimasa nathi elitheko lomntana. Ngakho ke sithi kuni nihlale nizinze apha kwaQhinebe, aba nguQhinebe uguguguqwa namahlathi. Siyabulela ke kanti umakhulu wakhe ngumamgcina usabani ngumalambo ohambele ncangathi ugabe lokhulu kubuzolo bentonga. Yena ke uzalwa yintombi yakwaDlamini. Siyabulela ke nto zakuthi makube chosi kubele udede ubumnyama kuvele ukhanya camaka. Abadluli abakwamdluli mabeze bazotsho badlule kuvakale. Bobhekiswako boMatalangosi sibomdluli siyathanza kakhulu ukuqala kubonga abantwana bethu basende saba proud ngetimpilo tabo. Asikungathita sokungabati ukuthi bagcashule emaketangini ukuze bafike la bakhona. Ngoba masibuka abantwana bethu lesikhathi esiphila kiso i-peer group iyabacetha. Lesikhathi esiphila kuso asivumi usube nendlo lenje. Kodwa laba badle emahlathi baphuma bafika la. Kubantwana abanyalo ngangena kule ndlo lefana nale uyibhaka. Naw uhlakaniphile ufuna utalise lapha uhambe nje utalisa. Uhlakaniphile kakhulu. Siyathanza usho abantwana bethu ukuthi nisiphethe kahle. Kuhlobile la ngekhathi. Sengathi sinalaba mhlambe laba saselapha elithundini bangakubona lokukhanya bete kuko bende ngalendlela. Uma sibona uhamba kanje sibaka mdluli bondise sisilukusasa lisasekho. Kodwa makungekho lo siyabona lapha siyakhona semirili siyoshayisa. Siyabonga kakhulu bondise. Siyakholwa sinemfana wethu samkhulise kahle. Naye beyangahambi nje. Bekabuka lihlobo lwakhe. Ngoba bemangisa the base of the same feather fly to. Yeah, they flock together. Angeke uyithole lituba liphapha nemasoti. Cha. Kusho sinaye ubukela utho lolu ungathi luhambisana nalohlobo lwakhe. Walibona kokwaNdise. Siyabonga bondise kusikhulisela lo makoti wethu. Siyathanza kunithembisa ukuthi siyomphatha kahle. Njengoba nimbona nyalo mawungathi size yakhe ngena naye endlini umthatha size. Bese uyabuya after a few years. Uyothola tiphanga sethi giphile. Ngoba siphathana kahle. Siyabonga kakhulu. Sibonga wonke ama-supporters la supportile. Tigosi ngesigodi emakhosi tisupportile. Bangani, tihlobo, siyabonga ukuthi nisupport. Siyakholwa sinakusasa makuvela into lenje ntasupporta futhi ihloniphe ihambe kahle kungabi nongoma uyayona. Ngiyakholwa sinjenganyalo hayi sekuyawuhlepha kathi idzinzi. Angisho liswathi slijaheni sisu. Sho njengoba sesitawudla nyalo bakasho abekandise. Sesitawudla nyalo nasuka lapho kuyanibona lunyawo lwemaswati agiya njani emaswati nasisu sigcwele.
Siyabonga Mdluli. Siyabonga. Manje isikhathi sokuthi sibize udade babe uThembi. Hayi ngifuna ukuya ngapha ngasempumalanga eSwaziland. Udade babe. So sizobiza udade babe uThembi. Umshado lento. Umshado lento. Into enhle leyenzakalayo. Asinothula nje kuphela. Amen. Futhi lento esiyenzakalayo ubaba uqeda ukusho. Siyayithanda. Sihle, usihle ne? Lihle. Lihle thema umbona wathi yazi ngini ngiyakushada. Ngizokwenza umfazi wami. Awumthathanga njengomuntu nje. Siyabonga ngalento enhle uyenzile. Ngifuna ukunitshela umshado into kaNkuluNkulu. Yaqalwa uNkulunkulu right from the beginning. uNkulunkulu uyibusisile le institution because iqalwe huye. Ngifuna ukhona nentombazana encane lapha. Ukuthi sisi next to you is a king. And I want to tell you something, that there is no queen without a king. There is no queen without a king. And you are the one who's going to make him a king. And in return, you will be a queen. There's a good example in the Bible. There's a queen, Queen Vashti. She used to be a queen, but she had to leave that position of being a queen because of disrespect. That's why I say, for you to be a queen, respect the king. Honor the king. Uyazi yini abomama kumele si understand into eyiwane ngathi singabafazi ukuthi ukuze sibe abo queen abaphelele kahle. Abo baba abafuna into eziningi from thina. Bafuna nje inhlonipho yethu. That's all. Inhlonipho nokuzithoba, even naseBhayibhelini kuyashiwo ukuthi umfazi hlonipha ubaba. That's all that I want to tell you, sisi. Phakathi kwako konke wena lihle nawe sisi wami umntana wethu lapha ekhaya zifundiseni ukufaka uNkulunkulu emshadweni wenu. That's the third person that we need in your marriage. Huyo ozowenza ukuthi lento le eniqale namhlanje ihlale ibe sustained, because there's an enemy outside there. That enemy is the devil. Usathana kawufuna umshado. Uyawulwisa umshado usathana. Wenza sure ukuthi uyawuphelisa. But mawuthembe uNkulunkulu, uthembe umkhuleko, uthandaza. Please try your level best to create the moment of praying together as a family, because it says that a family that prays together stays together. At least once a week, create some time where you pray together. If ever, anigadi leyo moment yokuthandaza together, I'm telling you, not daily. It's impossible daily. It's impossible. Bazoporana. I know. I'm talking from experience. At least once a week, create that moment of praying together. And that thing is add a value in your love life. Angithi noyi2 nihlanganise uthando. Uthando yini? Ubani uzangitshela ukuthi uthando yini? That's God. Meaning that nihlanganise uNkulunkulu. Nihlanganise bona uthando uNkulunkulu. So lolu thando lufuna ukusustainwa. And the only thing that can sustain that love within your family, it is your fellowship with the owner of this thing, which is God himself. Your continuous fellowship with him. Bralihle, your prayers should be incomplete if you didn't pray for your wife.
Now, my dear sister, your prayers should be incomplete if you didn't pray for him. Because we know the enemy outside there. He's roaring around like a lion, looking for someone to devour. So into enhle kanje bantu baseSwatini sisababaza namhlanje. Nathi let's continue to put them in our prayers continuously. Siphakamisa uNkulunkulu. Sibafundise nabo ukuthi uNkulunkulu uyaphilelwa. Sibonga uNkulunkulu ngalento eliyenzile, uNkulunkulu anibusise bantwana benu. Amen. In die machtige naam van Jesus, in Jesus' naam.
Ndizawuqala ngesizwe sakaMdluli, amaswati amahle. Ngithi sanibonani, boBhekiswako, boMatalankosi. Ndize ngasesizweni sakokwethu, amaXhosa. Ndithi bhotani Mzonsundu, molweni. Sithanda ukubulela kakhulu notata apha cangwami for i-support engaka enisiphe yona namhlanje. Kakhulu ndithanda ukubulela utata uzala wami, utata uProf JV Mdluli. I don't want to say it in the way you're going to interpret it, but I don't think without him I would have met this lovely man right here. Xa ndifikayo eMpumalanga, most of you know ukuthi andisahlali apha ekhaya, sendihlala eMpumalanga. He was the first Mdluli that I met eMpumalanga. Ndingamazi ukuthi utata uJV Mdluli. So ndiyabulela kakhulu tata into oyenzileyo apha kweli khaya enkulu. Ndibulela nakumyeni wami for kundikhetha. Akhetha umXhosa washiya intombi zakwaMswati. Ndiyabulela ke itente namhlanje apha kokwethu kwaQhinebe kule plot liyaqala ukuhlonya namhlanje. Ngakho ke ndithi nona niwonwabe nonke, nikhululeke, nitye, nihlale nihambeni nakakuhle. Ndiyabulela. Ngibingelele nonke ithendeni namhlanje. Ngaphambi kwenu lihle ngokamdluli Sibongo. Mina ngithanda ukubonga kakhulu for i-support elisinikede yona namuhla. Ngibonge kakhulu futhi nakubabe lapha hleli khona for i-support lakunikede yona. Ngisakhula, ngisasemncane. Ube khona for mina, azange angilahle. Ngibonge kakhulu futhi nakuba bafowethu labakhona la ithendeni uthi babe nami since ngikhula, sambile indlela letibhekele nale, but babe khona for mina. Ngibonge nakubomake, ngibonge nakumama longitalayo, nabomake bami labangikhulisile. Ngikhuliswe ngibomake ke mina. Ngibonge kakhulu kuba bonke labasifakile isandla ekukhuleni kwami. Ngibonge nakumama ukhona la eceleni kwami namuhla. Ngibone nje kungenxa yakhe. So ngiyabonga kakhulu. Before ngihlala phansi ngicela ukunishare something especial kimi. Uthi njengoba ngime la kungumusa waNkulunkulu. And ngime la namuhla kulo msebenzi wami lenginawo nginihlabele. Ngiyakhula ibirthday yami.
nanse wena kunanatela bolova abashaya emafela akhala ptsitsitsi njengetinyoni tiyantshiloza bathi dlula 325 IS lithemba lemahumusha nabahamba namabasabi bahamba ngevura. I'm so sweet and chill bongwana bangihlafuna njengechingam nasekuphela ishukela bayangilahla kusibo labantwana bema-Uber ngilabantwana bevura bangifaka e-filling station ipetrol bayayimunya. Sandla sekudla sibonakala ngibona sesancele ngiphandle kaqobetela amadayimane ku-social media ngenjabulo iFacebook ibhalwe ukuthi I got married. Ngaleli thandvo lethu sobabili sithandwa sami ngokwendela langa lakho lihlalela ngo-14 February happy vali ngikuthengela imbali itali picnic emva kwendlo sikhathi phasi kwesihlahla sikedi sami semshado love development igcwele injabulo la ngiDominic the Poet imfana wase DWN Dwalen eRockville KBN kaBhokweni eMpumalanga the place of the rising sun nangabe ngicwele ngesikele mleni intwana yase 1245 Akoso esifuma bayathitha bathitha Eseswasi uyawashisemala Ashinombo Bebutole sakoma Siyedi Kulabasho Akoso esifuma bayathitha Eseswasi uyawashisemala Ashinombo Bebutole sakoma Siyedi Kulabasho Akoso esifuma bayathitha bathitha Eseswasi uyawashisemala Ashinombo Bebutole sakoma Siyedi Kulabasho Akoso esifuma Amakwesi
We'd like to say thank you so much to our friends and family for coming to our day to celebrate umembeso wethu nathi. Siyabulela kakhulu. Yeah, we just want to thank for the support that everyone is giving us. Sibonga kakhulu bangagcini kithi, bachubekele naphambili. We enjoyed it very much. Siyabonga kakhulu to the fullest. Thank you. Even the weather favored us. Yeah, it's been great. Yeah, we think everything went well. Bekumnandi, we enjoyed. It was our best one. It was our perfect wedding, wasn't it? Oh no, it was a perfect membeso. Yes. Thank you very much, guys. We appreciate it. Thank you. Sithanda kubonga kakhulu kumsebenzi from day one kuze kufike lesikhathi umsebenzi walabantwana. Usihle noNandi. Uthi sibabone benta umsebenzi omuhle kakhulu. Siyabonga nje kumakhosi onke la supportile. Inkosi yaka Msogwaba, nebukhosi baka Khumalo, ubukhosi baka Danji, nebukhosi ba King Mswati. Sibonile bakhona la phakathi kwethu labanye babo. Sibonga kakhulu. Sicela basibongele nasekhaya. Sibonga bonke bomakhelwane. Nawe Mr. Nkosi siyakubonga kakhulu kusukela saqala lo mshikashika uhlala unansi kulomndeni kaMduli sithanda kubonga kakhulu konke nje lokwendekile sibonga kakhulu ngathi Inkosi emusa ingabuyela nathi emuva sibuyele emakhaya siphephile amen.